Pamiarsa ring kewentenan koperasi sani kantun aktif wau selai persen utawi satu sulung dasa pitu sani ngelaksanayang rapat anggota tahunan. Pemargin rat koperasi puniki kelaksanayang online wiadin offline primer anu ring pewarah taler galah rat koperasi primer puniki kantos tanggal 3 dasa siki Maret. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Imade Erwin Suryadharma Sena Mausang, ngawit pengawit bulan Januari ngantos penguntat Maret puniki pina ke galah seni kebuatang majang koperasi. Anuten aturan koperasi tutup buku Desember warse kali tali kali dase, patut ngelaksanayang rat khusus majang koperasi primer 3 bulan. Raris koperasi sekunder ngelaksanayang rat 6 bulan kantos Juni sane Jagirau. Koperasi sane sampun ngelaksanayang rat kewentenan ipun wau 100 ulung dase pitu koperasi antuk online wiadin offline. Kantun wenten 506 dase 3 koperasi utawi pitung dase 5%, sane durung ngelaksanayang rat kantos mangkin. Dane ngawuhen wenten koperasi sane ngelaksanayang rat nanging nenten ngundang kepala dinas. Nanging paiketan dane sampun ngirim surat majang koperasi mangde ngirim laporan rat ke Diskop UMKM. Laporan inucap dahat kebuatang antuk kekirim ke Diskop UKM Provinsi Bali miwah ke pusat. Anut saking anggaran dasar koperasi miwah Permenkop warse kali tali 15, sa undang-undang nomor selai warse siu 900 sida sekali, samian koperasi kepatutang laksanayang rat jadi asun ring tengahing pandemi COVID-19. Dane taler sampun ngaksamayang ring warse kali tali kali dase kantos warse kali tali selikur puniki, koperasi nampenin pekibah sane dahat ageng utamannya ni ring widang operasional. Prade wenten koperasi nenten ngelaksanayang rat pacang ke elingang tur keijen pembinaan. Koperasi sane nenten ngelaksanayang rat talar nenten keijen ayahan miwah fasilitas sekadi wantuan saking Pemkot Denpasar, wantuan Pemprov Bali wiadin wantuan pemerintah pusat. Koperasi sane patut ngemolihang wantuan sedurung nyane sampun ngelaksanayang rat. Den Pos Nguningaya.